Kanegade ko All India Radio Shalom ko kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ko kubor mentag step. Kalin sun beket di arspa khat khandai ngut ki khna pulen India basa akut ha Ukraine kalawan poi ha Mumbai nen gajan miet. U Presiden kari ulong baki skul ba akila ban lap ikilat bathamai banweng yakijing badan hakari. Bad hadin bon tayo kajing yaki harilom garo terwa ka kenhun senrop pasensyar ha Garo Hills Autonomous District Council banjit no dau Chief Executive Member bathamai. Hashwa ban pai shaka kubor gbabnya ngine shashkor yakni kajing penmana ka badan kam. Namar ba kajing pang COVID-19 kadang don hagi babun ki benta jong kari ngi kentu ginong sengap jongi ban pikir bat ban shim tika pura bat banerap iki weiru kentup iki kena bakat san hado kat prasnam kerta ban shim tika. Namar bu kenyang jingpang COVID-19 bala keladur Omicron ulong kadau jong jing sngokya. Sngopa ban bot yakini gilai teligi rukom le ki basuk. Dangi ki mas penpaji ni giwei bat sat khot bhaya lagi kiti bat kadur khamat. Na gebenta ki jingte bede bat ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap kari ki badai not iwei arlai kendai nyo pranot sahun rio bat iwei not nyo san. Bat ki number yarap ke jela Meghalaya ki dei iwei not pra bat iwei saw iwei not. Kakubor ke babanya. Ka linsun bakit di arspa khat khandai ngut ki khna pulen India ke basakut Ukraine kalawan poi ha ka kat linsun Chhatrapati Shivaji Maharaj ha Mumbai. U Menteri Kambari ke India u Dr. S. Jaishankar ula priang sobha yakinong India bawan pai na Ukraine ke balawan poi ha Mumbai nen ke janmiet. Ula pen pauru ke jing sngongo yo Menteri Kambari ke Romania u belai ke jing etrelang. La ban kedau hang nia ba u Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi ulong ba un lekat bala ban penpoi suk yakinong India badan ha Ukraine bat igi jinglut baro on beida ke sarkar. U Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi nen gesngi ulayo banekran badu Presiden keri Ukraine u Volodymyr Zelensky. Ha kene ke jingekran u Zelensky ula batai ho Narendra Modi ya ke jinglong jingman ha Ukraine na kedau jong kathma. U Narendra Modi ula penpau ke jing snosi halor ke jing do no ya ke jing embryo bat ke jing don jing em. Ula ban halor ke jing don kam ban e no ya ke jing snam bat bandan ke jing penbeng bat ula penpau ke jing long lakloi ke India bandan benta ha kanu konoru kerukom banwanra ya ke jing songsuk. U Narendra Modi ula penpau ke jing sokya ke India naga benta ke jing shngan ki nong India kentup igi kena pule ke beran ha Ukraine. Bat ula kentui ki bor ke Ukraine ban yarap bat ban penpoi da ke basngan ya kinong India. U Presiden keri Ramnath Kovind ulong baki skul ba kila ban lap ya kilat ke bethamai ban wengi ki jing badan hagari. U Presiden ulong ya kane haba jingkren ha ka jingelang penkup kerdan ka bakat kendai jong ke skul ba Tezpur ha ke distrik Sunitpur ha ke jela Assam henen kesngi. Shosho ulong baki skul ba kidai banedon benta bat ban pendon benta ki khna pule ha kita nong kendong banwanra yaki kampen roy. U Presiden ulong ru bagi jela kathan stelam mingi gele ban rap klem da aidawai bat ulong bagi skul ba ki don ya ke benta bakrau ban penya jowi ki marrap bat ki samla kila banyalam ha kene ke benta. Kane ke skul ba kala penkup kerdan bagi degree bat ki diploma syakishi hajar arspa sop sangut ki khna pule. Hadin ganeu Presiden ulalet sashaka Kaziranga National Park ban kami ikilat yada bat penne ikijing tau baem hakane ka National Park. U Presiden ulit pai Shadeli menta kasni. Kani ko kubor ka Wanshapi na ko All India Radio Shillong. Hadin kumbasau tayo kijing yaki na kiseng baper ya ka jingjet yo Rakesh A Sangma ko Chief Executive Member of Thamai ka Garo Hills Autonomous District Council. Ka kenhuan senrop besensyar ha Garo Hills Autonomous District Council henen kesngi ka terwa banjit no du MDC na Siju u Albinus Marak banlong u Chief Executive Member u Bathamai. Laru ban penkemau hang ne bau Rakesh A Sangma ularai ban hiar syuki no menha kesing thodeng hadin kijing persya nagi babon kiliang. U Albinus Marak udai menta u Deputy Chairman jong kene ke District Council. Udairu ubelong MDC haga sien ke Bendengkong na ka Siju Constituency haga District South Garo Hills.
Ha kawai pat kaliang bon ki breu bariam yong bat bara lama yong nen kesni kilepen pau kejing persya yau menteri rangba ke jela Meghalaya u Konrad kongkal sangma kat ba udang don kelenti banwan sekamadan chan mari hatura ban ple kejing siang da uplang plastik ha kene kamadan. Gini ki breu kile perta ba u menteri rangba udai bandit paino bat ki pulit pat kilahap banyat ki pat ba ki babitar kenang ba u menteri rangba on poi de basuk sekene kamadan ban ple ya kejing siang da uplang plastik. Kajing aitika COVID-19 di India kalatam ya kasispa nyopunyo klur saupau lak telikidos kat haduh nin kesngi. Ki khubor na ketenat kakot kakia ke sorkar pedang kia tu batang nin kesngiru la aitika syapalat arpuai lak ngut kibreo. La ruban kedau hang ni baya ke precaution dose la ai palat ya ke siklur kendai lak terligi dos syai kinong trai ketenat kakot kakia kinong yakun ki bena kemat bat kibreo ke belatam ya ka hendropos nem kerta. Ha kawai pat kaliang kajingdan ki bakot na kajing pang COVID-19 he India menta kalong kendai pupra poin san ar na kasispa. Ha Meghalaya ar pesawut ki breu kli otmai ya kajing pang COVID-19 henen kesngi. Badda kini kajingdan ki breu ke badangdan yunuk nyang jingpang kalong sispa prapu kendai ngut. Ki balakot henen kesngi kidan sau pusau ngut. Ki balaklat henen kesngi rengkat bat kajing pang COVID-19 kidan ar ngut. Kajingdan kibaklat baru ak jela Meghalaya rengkat bar kejingpang COVID-19 menta kalong si hajar sanspa nyopuh nyongut. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unia sami kesembok perkat jungu bat kibreu hakari bat syabari rukum jo ke program Man Ki Baat lengba ke All India Radio hakapor katway baje menta ke step. Kani kendai kesian ke bap prapun reu bau Menteri Rang Badu on ajeng keren hakani ke program basisian shibnai. Onla banyo agane ke program na baro ki network All India Radio Badu Darshan na ke website jong ke AIR News bat ke News on Air mobile app na ke YouTube channel jong ke AIR News ke DD News bat na ke jong ke office Menteri Rang Badu bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rang Badu hak ketin Hindi on pun sengau saya kejing pun kelah syaka ketin Kasi Jantia bat Garo. Ya kini kejing penkelaan lah banyak sengau biang lah Shibit Janmiet hakapor prabaje. Ka Krishna Nuni Memorial Charitable Trust rengkat kejing terilang bat ketenat pulia geology ke sekolah North Eastern Hill University henin kesni ke lepenlong ya ke Geo Quiz 2022 North East Level na kebentaki kena pulih ke kerdan Higher Secondary. Ya kani la penlong kumsi benta jong kejing rakhe ya ka National Science Day ban pensngu tho ikipat ba ha ka bede ba kejing dan kam jong ka science ha ka jing maman la kesngi bat ban kenteu ya ka geological science ha ka than stelam mimi ya ka kerdan ka beningkong la job do Prakash Pradhan bapule class 12 ha ka Cotton University ha Guwahati. Ya ke namba ar la job do Brian Limson bapule ha ka kerdan class 11 ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Balik ka kerdan balai la job do Nishant Sharma bapule class 12 ha KV Nehu ha ke nongba Shillong. Ka jingelap election kalakut no ha ke jela Manipur nen kesni ha ke porsau bajejan miet. Ka jinget have vote akawat beningkong na kebentar Laipu Pratli ki constituency haki santli ki district kan long lasai kesni. Ki sensan pertai kelelap election da ke jingshit rem ban kring ye kinong tap vote ban jet yaki. Ha kawai pat kaliang ki breu badai kmi ye ki kam bayadai ba ke jing tap vote bat ki bor pahara ke lalet shikijaka bagi dai ban led kam tam shikijaka ke bakam jingai. Palat khat arlak khandai hajar ngut kinong tap vote kila ban tap vote lasai kesni. Kidan cispa hanya pulai ngut ki kertong baya aireng ha ke wat beningkong jong ke jinget have vote ha ke jela Manipur. Ka jinget have vote kan sedang ha ke por hinyo beje la syai ke step bat kan kod ha ke por sau beje janmiet. Bat kat tu ko kubor kalakut agen ke step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Ngi pengen mau pi kirong ngap ba ka por prabaje ngine so ba Delhi station na kabanta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prashteng. Ngi pengen maru ipiginong ngap bah ka por kendai baje na kene station pinyo ko khubor na katan stela mingi ha ka kten pareng ka por menta kaladap praduna san minute.